Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'ibiganiro bicano kuri chaîne ya Arena Media, mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Twebwe naha rwose turamoro turashima Imana, nta kintu dushinze Imana, twizere ko namwe muherereye mwe ndetse n'imiryango yanyu mukomeje kugubwa neza. Amahoro y'Imana agomeze kubabaho kandi turabasabira kugira ngo imigisha yagikomeza kubana namwe. Amakuru yacu rero uyu munsi aribanda hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse twambuke no hakurya y'amazi, turebe uburyo ibintu bihagaze, turebe uburyo ibintu bikomeje kugenda. Tugarutse hano rero mu Rwanda, hano mu karere k'ibiyaga bigari by'umwihariko mu Rwanda, nuko hano mu karere ka Rwamagana abajura bisha abazamu babiri bavutse ubuzima baje kwiba nyene aho ngaho barindaga. Twirwaneho yafashe abasirikare benshi b'u Burundi, yabafatiye hariya rwose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakomeje kuza kwica nyine abantu nkuko iyi mitwe ikomeje kugenda ibikora. Urukiko rwisumbuye cyangwa se urukiko rukuru rwaburanishije urubanza rwa Kabila bakoresheje amashusho ndetse iyi AI icyo bita artificial intelligence ariyo iri kugenda isobanura iby'aya mashusho, ari kugenda isobanura iby'aya majwi. Ubuhinde bwihimuye kuri Amerika buyishyiriraho imisoro wa 25%. Murabizi ko mu minsi yashize twe twababwiye yuko Amerika yafatiye ibihano Ubuhinde, ivuga ko yashyizeho umusoro wa 25% ku bicuruzwa bizajya biva muri Amerika bijya mu Buhinde. Ubuhinde nabwo rero bwahise bufata umwanzuro wo guhita kabisa bashyiraho 25%. Ubwo no kuvuga ngo Ubuhinde nabwo bwiyemeje kuhita busoresha bidasubirwaho Amerika ku bicuruzwa bizajya bituruka mu Buhinde. Rero tugarutse ku makuru yacarambuye uyu munsi, nkuko twavuze duhera hano mu karere ka Rwamagana, nuko abajura hano mu karere ka Rwamagana bagomeze kubica bigacika, bakomeje gukora ibintu bitari byiza, bakaba bahageze rero bakaza bakica abaturage. Nkuko biri kugenda bigaragara rero hano mu karere ka Rwamagana abajura bishe abazamu babiri, bahita babica rwose, barabica barabarangiza. Inzego z'umutekano zikaba ziri kubikurikirana. Reka turebe rero niki cyaba cyateye ibi bintu. Inzego z'umutekano zikorera mu karere ka Rwamagana zatangiye iperereza ku bantu batari bamenyekana bishe abazamu babiri ndetse bakaniba amafaranga n'amakaziye 350 y'ubucuruzi. Ibyo ni ibintu byumvikana. Abajura rero urumva arakiri cyabagenzaga kwa rukwiba, bamaze kuhagera rero baranica. Murabizi na Bibiliya ivuga ngo nta kindi kigenza umujura no kwiba no kwica. Abajura bo mw'isi rero nabo bakaba bari byo byabagenzaga, bakaba basanze abazamu babiri ahantu bari rwose aho barindaga ngo inzu z'abaturage cyangwa se inzu z'abacuruzi babiri, hanyuma ngo bakabica bose. Bamara kubica bakanabiba nkuko bari kugenda babitangaza. Bavuze ko ubujura bwabaye mu ijoro ryo kuwa 30 Nyakanga 2025 mu mudugudu wa Mareba mu kagari ka Nyarukombe mu murenge wa Muyumbu mu karere ka Rwamagana. Abajura bateye rero aha hantu, maze kuhatera bica aba bantu abaturage babiri. Bamaze kubica harimo umusaza w'imyaka 72 ndetse n'undi w'imyaka 42 kabisa. Bamaze kubica batwara aya makazi 350 uko twabibonye, ndetse batwara n'amafaranga 600. Aya 600 rero bakaba bayibanye n'amakazi 150. Hanyuma ngo andi bakaba yakuye kundi muturanyi bari baturanye amakazi 200. Nkuko twakomeje kunyira tubibona tukabona ko yari amakazi 350. Aba bajura rero bibye ahantu urumva ntago bari boroshye, kandi kigaragara cyo birumvikana ko bari n'abajura benshi cyane, ngo abajura bagera ku rwego rwo kuba batwara amakazi 350. Nta muntu urababona kabisa. Birakwiriye ko ahantu bakwiye kwakaza umutekano, rero nkuko umuyobozi yagomeje kugenda bitangaza ati twabimenye mu gitondo ahagana saa 12 ko abazamu babiri bararaga hano kuri depo y'inzoga babishe. Twahageze rero kuko dusanga ibyo batubwiye ari ukuri, dusanga abantu bapfuye, tubashyikiriza hano ku bitaro bya Rwamagana kugira ngo imirambo yabo igomeze gupimwa, hanyuma turebe icyaba cyabishe. Nkuko bakugenda babitangaza, baragaragaza ko kabisa bagiye babasangana ibikomere, bigaragara ko abantu bashaka kuba rwose babanje kurwana nabo birwana, ariko bikaza kwanga. Tukabwira abantu cyangwa tukabwira aka karere kuba bakaza ibintu by'umutekano nkuko bakomeje kugenda nabo babyivugira bavuga bati kabisa tugiye gukaza umutekano. Ariko abayobozi cyangwa se
abatureberera bakwiye kujya bakaza umutekano hakiri kare, kandi na leta igomeza kubwira abaturage ko umuturage ku isonga, umuturage ari ukwiye kuba uwa mbere mu gutanga amakuru. Mu gihe mwamubonye umuntu mutazi mu kagari cyangwa se mwamubonye umuntu utazi aho mutuye, mukwiye kubimenyesha ubuyobozi kugira ngo ubikurikirane. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Twizeyimana Hamuduni yabwiye Igihe ko ubu bujura ko bwabaye ndetse inzego z'umutekano zahise zitangira iperereza kugira ngo abakoze ubwo bwicanyi bamenyekane. Rwose kabisa turabizi, twizeye ko inzego z'umutekano zacu rwose twizeye ko igomeza kubikurikirana kandi ibintu biza kugenda neza kandi twizeye ko rwose ibintu biza gukurikiranwa, hanyuma abantu bakoze ibi bintu bagakurikiranwa kugira ngo bibere isomo n'abandi. Hanyuma rero tugarutse kuri inkuru ya Twirwaneho yafashe abasirikari benshi b'u Burundi bafatira hariya muri Kongo. Umutwe wa MRDP Twirwaneho urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo watangaje ko wafashe mpiri abasirikari benshi barimo ab'iki gihugu cy'u Burundi. Bakomeje kugenda babitangaza bavuga yuko abasirikari b'u Burundi ari benshi hano muri iki gihugu, ariko u Burundi bukabihakana bavuga ko abasirikari abatari ababo. Umuvugizi wa Twirwaneho rero Kamasa Ndakize Welcome kwa 30 Nyakanga 2025 yatangaje ko kuva mu ntangiriro za Werurwe ingabo za RDC n'iz'u Burundi zagabye ibitero bitandukanye hano muri aka gace batuyemo rwose ka Kivu y'Amajyepfo. Bagomeza kugenda babitangaza bavuga bati ingabo zisanzwe ari za Kongo ndetse zifatanyije n'iz'u Burundi bakomeje gutera ibitero hano byinshi cyane hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ariko ngo bakagomeza kugenda babihakana. Uyu mugabo yagize ati ibi bitero byose byari bigambiriye ahatuye abanyamurenge nuko bakomeje kugenda babitangaza bavuga ati umutwe twawushinzwe kugira ngo ngomeza nyine kwirwanaho nk'uko ingabo zacu zakomeje kugenda zikaza umutekano, zakomeje kugenda zihura n'ibitero byinshi by'ingabo za Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi ziri kugenda zikomeza gutozwa kugira ngo baze kutwica ndetse batuvana ahantu, ariko gahunda natwe dufite no kwirwanaho. Twirwaneho rero iherutse gutangaza ko hari abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR barimo batorezwa mu Burundi binjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagambirije cyangwa se bagamije kugira ngo bice aba baturage bo mu ntara ya Kivu aribo Banyamurenge, Kivu y'Amajyepfo. Abaturage bakomeje kwicwa guhera kera, banabivuga yuko izi ngabo z'uru ndetse zifatanyije na FDLR ndetse n'ingabo z'igihugu gukomeza kwicwa rwose, ariko abantu bakomeza kugenda bihakana bakagaragaza ko iki gihugu cy'u Burundi kirimo gitoza abasirikare barenga 10,000 kandi ko abarenga 3,000 bamaze kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubwira ingabo z'u Burundi rwose n'ubuyobozi bwabo kugira ngo ibintu babihagarike, kuko gukomeza kwica aba bantu kabisa ntago ari byiza. Uyu mutwe rero ushamikiye ku ihuriro rya FCM23 ariyo Alliance Fleuve Congo watakurinda abaturage babwo mpaka bakabarinda umutekano. Bakomeza gutanga n'ibirego nkuko bakomeje kugenda babitangaza bavuga ati gahunda twebwe no kwirwanaho n'abandi rero kabisa mu bafashe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, ndetse n'abashinzwe ibihugu by'u Burundi nabo bagomeze kugenda kabisa hari icyo bakora babe bagarura batoza abantu, ariko arabijugu nkuko nabo bakomeje kugenda babitangaza bavuga ati twebwe nibyo kuko abantu turabatoza, ariko n'ingabo zacu z'u Burundi zigomba kurinda umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ariko aba bagabo rero batwirwanaho bakagomeza kugenda babihakana bavuga bati abantu bari gutoza nabohereza hano muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo ibintu bikomeze kuzambagatana, ariko ntago tuzabemerera kuko natwe ikijyanye n'umutekano tumaze kukimenya, tumaze rwose kugisobanukirwa. Ngayo nguko rero urukiko rwasubukuye urubanza rw'uyu mugabo Kabila, barusubukura dahari ataregeza nahagera, bamushinza gukomeza gukorana n'ubundi n'imitwe ya M23 bagomeza bagenda batangaza bavuga bati uyu mugabo rwose wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila ni umwe mu bayobozi ba M23. Urukiko rukuru rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri wa 31 Nyakanga 2025 rwasubukuye urubanza rwa Joseph Kabila ushinzwa kuba mu bayobozi bw'ihuriro AFC M23 nkuko bakomeje kugenda
babigaragaza hano ku mashusho, ndetse banavuga yuko uyu mugabo rwose akorana nabo bya hafi nk'uko yakomeje kugenda ngo atangaza aganira n'abaturage ndetse akaganira AFCM 23. Hanyuma rero urubanza rukaba rwabaye ariko adahari, hanyuma ngo hagasemurwa cyasemuraga uru rubanza niyo bita AI, Artificial Intelligence, ikaba ariyo yasobanuraga uru rubanza, bivuze ko ewana n'urubanza ruri hejuru ndetse rurimo rusobanurwa n'ikoranabuhanga kabisa, ariko ibintu bitoroshye cyane, ntabwo byoroshye na gakeya. Twizere ko nyine ibintu bizakomeza kugenda neza ndetse n'ubutabera buzakomeza kuhaba kugira ngo ewana umugabo nawe aburanishwe cyangwa se ashaka ubutabera bumuranira, kuko urumva arimo araburana adahari. Ubuhinde bwihimuye kuri Amerika nk'uko bakomeje kugenda bitangaza bati natwe nubwo mwadufatiye imisoro 25%, natwe dufite uburenganzira bwo kuzamura imisoro yacu nyuma y'uko Amerika ishyizeho umusoro wa 25% ku bicuruzwa bituruka mu Buhinde. Iki gihugu kihimuye kuri Amerika gishyiraho umusoro wa 25%, nabo bahise bazamura ewana. Amerika rero kubera iki yakoze ibi bintu, irimo irashinza Ubuhinde gukorana bya hafi n'Uburusiya, cyane ko ewana ibicuruzwa byose biri kugenda biva hano muri Amerika bijya mu Buhinde, ngo bari kwitaba nabo babijyana kubicuruza mu Burusiya kabisa, kandi ngo ku giciro cyo hasi. Ni nayo mpamvu ngo ewana Amerika yahise ivuga ati reka abantu tubazamurira imisoro kugira ngo nabo babashe kubigura bibahenze, wenda bizatuma nabo kubigurisha bitazaborohera. Ibyo rero ntabwo Perezida Donald Trump yabyishimiye, bityo ashyiraho umusoro wa 25%. Nta kindi cyatumye uyu mugabo Trump ashyiraho uyu musoro wa 25%, nuko Ubuhinde ngo buri gukorana bya hafi kabisa n'izi ngabo cyangwa se n'iki gihugu kabisa, kahita bituma rero azamura uyu musoro cyane. Ubuhinde rero busanzwe buzwiho gushyiraho ingamba zikomeye zikunze gukumira ubucuruzi, zirimo ibyangombwa ndetse n'ibindi bikenerwa cyane hano mu Buhinde. Ubuhinde rero nabwo bwase bwihagararaho kabisa, bahita bavuga ati imisoro tukwiye kwizamura, mukamenya ko natwe turi abantu b'abagabo, mukamenya ko natwe kabisa dufite agaciro. Ngayo nguko rero Ubuhinde nabwo bwase buzamura iyi misoro kabisa, muravuga ati dukwiye kwizamura imisoro ku mpande zombi. Izatangira gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya mbere Kanama 2025. Ubucuruzi hagati y'impande zombi bwarenze miliyari 122 z'amadolari mu mwaka ushize. Ngayo nguko rero niba zarafashe ayo madolari angana gutya, murumva uyu nguyu uko bizagenda. Yacu rero nangayo uyu munsi, twizere ko mukomeje kugubwa neza, kandi rwose natwe ntabwo tuzahema kugenda tubagezaho amakuru agezweho. Murakoze cyane.